Cars Crucificables en Christus. Oz festivainus la Domenica da Palmas. Hosanna al fiel de David. Tonaven ils cloms amiets, il jubel e las palmas che eran venidas, sternidas avon Jesus in via. Quei moment ragorda nus vid la speranza che regeva els cors dels carxauns dagli temps. Palmas ed Hosanna. Quels dus plaids contenien una profunda simbolica ed enviden-nos da patrociar suvenda su dils shabels da quai di. Las palmas che venien mencionadas en la Biblia ai in simbol da victoria, da triunf e della paz. Qui Jesus ha entraus a Jerusalem se sin in asen sterneven ils carxauns palmas avon el sin la via, in segn da veneraziun e da respect. Las palmas dovevan annunciar una nuova era, niev temps, nua che pais e giustia dovevan dominar. Quel jubel Hosanna munta, roga, spentra nus, se referesce sin in clom che esprima in appel del agit divin. Quils carxauns han benaventau Jesus e clamau Hosanna al fiel de David han els formulau lur desideri per inspindrada che liberescia els da suppression e picira. Els han centau in Jesus la speranza sin in meglior avenir, sin la venida del original de Dio. Les circumstances han dedon semidad despert, et quels carxauns qu'han venit trompai en lur species. Ils medems carxauns que han beneventau Jesus con palmas ed han clamau Hosanna han griu, paucs dis pli tard, vid la cruz con el. E quella tensiun denda triumf e piti, denda speranza e trompada, han flainus il esser human e nossas alchnas flaiuletias. Nus vain la tendenza de ligar nossas speranças vid circumstanças exteriores e se scha portar vi e neu de las untas della vita. Jesus dendo en vida nos da surpassar quels confins e deve ser una verdad pli profunda e spirituala. La Domenica da Palmas recorda-nos che vera grandezia schai bo e la puissanza ni il renum mundan, mai e la humilitanza e la carezia che Jesus demostra. En quels temps de curaisma che finiu grad, e specialmein na verda Domenica da Palmas, veninus invidai da reflectar sur da nossas alcinas species e speranças. Ges sco ils carxauns da lies temps savain era nus veni minchaton en prigel de reduci Jesus tenor nos agens malets e javis. L'hem de bo imblida che Jesus ai pli gruns che tut quai che nus savaien s'imaginar e che sia via della carezia e del sacrifici ai la via della vera vetta umana. Cars pacients, possi, il sper della Domenica de Palmas menanus e gida de den conoscer la gloria de Dio en las simples causas della nostra vita. Possi nus esser sco las palmas cain en ragisciadas fermamain e che sa resister als tempraus della vita e possi nus clamasco il pievel da Jerusalem da lies temps. Hosanna, bomo cum nossas lenzas, mobai con un cor sincer, plein premura e cardienza.
Eu ja vis aos tuts, in abbiala domengia da Palmas, ed in abbiala jamna songia vinavo. Ludaus Jesus Christus, sempre se ludaus. Dio